mbabwate esukari kurwa seche company au obusi bw'engano amavuta y'icingeni kurwa seche company au amajani kurwa seche company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu bindi binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa seche company ya MRM ayuali ayichi size au nabego nechirangi au mkonya bale black sheets egati ibintu binde vinge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwe trase namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Tariki ni mirongo hebere na isano na ibiru mutinyi no yogatano kabiro mwaka no yobwe chirubere mirongo hebere ni tano no yomo mwanchomo ligerindi no kwegena mbiyorando nsia sole na kukwanire nabo yokwaligani konyora mungana mu yaye kyunga chinsebere cyabo no butiko lietera nensa irasinya kunde asense milima nyeryo igare Wilson Makoli itangani anegati ali nkwaligani tsia senchira yobwenge igonte getego gotebia abasikari abatuki tigabarigiririe ngaki echoye yaena netwe omonto nyetwe nabwate capacity Jumbo barabu Patrick Osero ni gaga ni robotuki gokorwe igoro yenchere konda yeskuru ya chinche yabete gekorwegwa naki okoba omonto oteneine boronga soborai kurunene senka yao utaraje isikase society na kiamario gito arabega kugwekana mono muna bono kurisi community bari mibe kamarige cha nyansiongo konyora maigerio yokore tubwa montubu ya twanyorire nga ekegwanda gito kya kebirigo gya cyakire kokorwe gosori wetera amangana atari gotwagacha wana siasa kurwa se kaunti Nyamira ni gobabolige gotabeka siasa hase kemerige chae Karibu homo nchomo ligelia go chaki kionga chinsebire ni go homo jumbe huwe bunge ya borabu umuske Patrick Osero nigana aganiro botuki gokorwa enchere konda yokoreme nyumba ya kebara eskuru yoboroso ya chinche eyo ya irama kweli abantu bane ko abuba bete bakugwerwa neliroba kukwana nchingeki hakole taro ya egoika ase eskuru ye gotoka se wodi ya Kyabonyoro ekaunti Nyamira ni go mojumbo yo hairire chingeki cyo na gotuma magombae ase amate aseboigo aruro kubolia go chia sabarai bachi chamo na go sira chiamate chichinga kichi kabagendete koroberi umeyega ya matanga yogo chikobaini Jenguru ku Patrick Osero
umuchumbe oborabu rero naikagaiga no muichano sana mang'ana ntwanya igwete kuru igoro nabete nacha gotebia abantu bagaiga sicha chinche poleni sana abana baitu basirite anda abana bake barenge kwirigeria ekonda barenge gokora eyogukunya echo ngotebia kenyoronga pole sana naende ninche ntware chingaki ntarire kiro muchi eso esa basirite togende torora mahitaji yabo toteme gokonyana esi chingaki munechi nechingaki tobwenete kobamo aiga bagirwe kiranya gekongu sana aba murabane gosiria amagima abo ase enchera muneye lakini egento giokomi sana aba bante biringa no aba barenge kwagache choye abo bagachite chichoyi chichinde bono muna rira bari kwanyuka asaiga inchege ntonko bori nga abantu mbare tobwate bakurunga works officers babonete gutarira chi project mune echo nabekoro muno mutinyo mugima site engineers babonete gucha barigereria bamotenga agaiga iswa ikire wagosire aiga mbiyore for example echo nere twarosetie kyabanyoro girls and amara barengona barenge kwanyuka munaya lakini site engineer nabo yachite egakani mu contract akamatenga gwaikire chibuti sano gwaikire sita tigera agabu kura korogera chibuti jinane igaiga ejigwa korire chibuti jisano inane kura korogera to reinforce umana kogendere guchinse bona abanyuwete konye baikire buti 25 naende bagenderete abo tango mu site engineer nabayengo chabate binaki aigadira baneri kongo kura korogera iguru gaiga utaragenda guchinse iko ntegete gotebia abasikari abatuki tiga barigiririe ng'aki echoye yaena netwe omonto nyetwe nabwate capacity na tumite chi professional chinde ko because chicho twagachine chinyinge iye nero yo ukayakorira mangana munaye na kitokuburi nga obotiku bakoru kabisa onya magoso karoro abantu tigabache bairwese kegambero bagambi because usiria magima ayaba murabane negentu gyo gochana sana Gosuka mutwe hasentunda yendeni go mujumbo West Mugirango Mosque Stephen Mugaka igaboliri chikanisa goteneno bokongo heliyo gokana siasa semega ya matanga asatero bunabarahimbara batalikorwa musikani sebago chencheria abantu bande egento gekwirira gitarikobekiya gocha sebali basiri nabamwabo okwana yiga sekinyoro kyabira himeye wadi ya township igo Mosque Mugaka aira chingeke cyo na gokwanire meyega ebere yebirero asebunge ya West Mugirango samatanga beteka okolekana asogoturubona asobo igokwa beteko kwenekiwa asaterubuna na chikuikengane yo aso kwenekibuna lichiko ndichikubekwa higoro yechinkwana samatanga wakati wote tuko na matanga our security people must be there to ensure wale wamefiwa wanapewa nafasi yao ya kuomboleza mpendwa wao. Yule anataka kufanya maneno ya siasa aite mkutano yake, yule nimeita mimi mkutano yangu kuja kufanya maneno ya siasa. Na hatuwezi kuruhusu tena watu kutumia madhabahu ya kanisa, and I'm speaking to my priests and pastors. Watu wasitumie tena hii constituency yetu madhabahu ya kanisa ama matanga kuuza sera zao. Kama ni uji, kila mtu alete uji yake ya kusapoti hao watu waombewe, kwa sababu mahali ya mazishi ni mahali patakatifu, ni mahali ya kanisa, na hiyo sio mahali inastahili watu kuja kufanya ile ujinga mliona ikifanywa kule Rangenyo, ile ujinga mliona likifanywa kwa mama yangu kule Nyamira School. Abo chanegi kubanga gago ikange buri bagang koja matanga. Umusaja utibinuti rakina na nere
akaburusubi kondo lilikobo n'umwana uyu ukiresi umuroyo yeto manager tena ngoja ngai watu kusikia manager ni fire si fire. Thank you so much, you saved my mother's funeral. Mimi ni mwanasheria na ninajua na nitainua hii swala kule bunge na tutapitisha hiyo motion. Lazima tuokoe Kenya. Kuna watu wanatumia platform ya machozi ya waliofiwa kuja kuleta agenda yao. Agenda kwa matanga ni wale ambao wamefiwa, sio mjumbe. Ante vyo mwana ulio Paulo nga mamati mi mataliere omurete kirogo ari guchaka konya matanga hii ikura mbwate njesuru mugaka neye moyoka kali nchina murete kirogo n'abantu ba West Mugrango bayisanegete ngasa akolire ora akolire tamara atema na nche omwana umirika. Ukonera igoro yechisemi ase chiskuru anena sensemo yamaga chiye birasi igomo ske Steven Mugaka boigo aterubuna inse yoburai waye igaberega kwene kibuna abana mbagwa tasagi yabagosomera na nigo tumikire chinga kicho na kubuli abayibuli chikanisa na boyokero yomo korensemo yaye yokubarinda abana chinga kichiga chiskuru chiacha kire gosie kwa seta mu yakabere enkwane yega yomu jumbe omuske Mugaka nigo ya chire chinga kichiskuru chinyinge anena sorongora gusi cyabere chiwetira enga kenkongo kubatikana nebikorwa ebyemerero. Tulianza hii safari in 2022 tukiwa na madarasa yale tulipigia kura, madarasa ya aibu yaliyokuwa yameporomoka constituency yote. Mimi nataka kushukuru Mungu, amenionyesha uso wake. Sasa madarasa katika mashule karibu yote katika constituency yanakaa madarasa ya heshima. Tumechapa mpaka tiles. Watoto wetu wanasoma mazingira bora na walimu wetu wanasomesha katika mazingira bora. Na ndio sababu nataka kuwaambia wazazi, kwa sababu mashule yanafungwa wiki hii na watoto wetu wanakuja, ile investment nimeweka katika masomo ya watoto wetu constituency hii ni investment kubwa na itatulipa in a big way going forward. Mimi nawasihi tu wazazi, watoto wetu wakirudi likizo, kaa karibu nao. Peleka watoto wetu kanisani. Peleka watoto wetu kwa counselors na wale wazee ambao wako. Watoto wetu waanze kujifundisha busara ya wazazi wetu na jamii yetu. Na mimi nataka kuuliza vijana wale ambao tayari niko nyumbani, watoto wetu, ndugu zenu wakitoka shule wakuja likizo, be your brother's keeper, be your sister's keeper. Gharama ya mtoto na elimu siku hizi ni nyingi sana, na sisi ni watu wa township hapa, na mnajua wakora wote wako katika tauni hii. Wasije wakatuharibia watoto wetu, hasa watoto wasichana. Na mimi nataka kuwaambia hii tauni yetu, let us be extremely careful, kwa sababu kuna ripoti ya DCI inaonyesha kuwa kuna mabasi ambayo yanaishi katika hii tauni yetu, na hayo mabasi yanasafirisha mihadarati. Go tikana na yo habarai korwa sorogongorwa gusi ni go basemigwe ko bamuhelio go kinia horogongorwa gusi ukwana somo yego yomo bogo changere kanisa yensoko Catholic yego toka chinsemo chamange bunge ya burabu ni go boigo abaraya wega
bakora no mujumbo baragu Muske Patrick Osero nigo baganiri matiangi kwegwa hamogoro bosibo mwaka wa 2025 asense muyende serikali ye county igo yaburiho kore mirimo ya yabwikirano asaba nanchi elio benyorera magendero muri kitupol kapokara orobotirwa senchira yobwikira Vago na sumusangerekano yiga wo gusangirira ibisabwa byo koraisiye kanisa imiye bunge yiga ya Borabu bakorawamo no mu bunge kurasorwa ngorega asireta Patrick Osero barayaba iganiko bagendere ko bagukwanira obomo asibahaganiriya barayigukwana mu nilyo gelimo unencire yamo irakonyegesa kukyo mu gusi ukina abangane umuregeti mwangana ho mwangana wana baraga kuri cyombe chiyo onde no ane yosana baba kana Nigeria ane gorotiki usoba kwangana nazo yeri hai inuna bana abamo obo ganda obo kwa yara kinano tigere geti anchana kretingaki ande yawoni esa mangana bemumu Musangerekano yiga igo oikirano amono yokuriye kero kirikyo bugavana kurwase county ya Nyamira Senator Walter Ongundi Chanua nigagende ko bagakobolya obugambi koligererigwa nanene bolia bwa ankyo obugambi obuya obugambi okobeshwange future y'abantu ali wa mutosoro twasalya kurabale kwa akiro mutambu wasase yote focus ya operation abantu banyamira foundation ya bintu media esabana bintu barato banyolera oburusi bwabo ende bayibus na bopare bintu ekilenga ekero pare asiao kigasa cyao ngoto kasi cyaba kigasa cyao wote nigagendera ko bagagatubanga kuganye county kokina niganetie amagenderero service delivery nera sigama korosi para ofacility obwemi chingeni chiombe chingoko nera sigama Mario secretary nera sigama amache wota sinyomba nera sigama korosi jiro na ofacility trade nera sigama na security through street lighting and media nera sigama aseme yose bidelions kuwa Niko baigo haganira abananchi kurase county Nyamira nyabaganetia Montreal wene kibuna ngo bwatabale chikura ejo kirabakonya ko ba enkuba yogocora barayi bari abaya abaraka encourage abantu na change step we are not until we are iko turale etoryo kwa kwetu tugande turana rocho na iso abatabale turale igasiento akobaba inchiraba ande bali county Eginko reporter ikitasenike wanjete kyagatembe kuroiga asinseme chiga chebunga ya Borabu county ya Nyamira inche kongoro kwa Polycarp okara Biamuno mulikito Polycarp okara ha sorobotiru barimi bekemaliye chaye habwane ne bagopime chaye yabo ase factory ya Kibirigo igoli tukuri rero banyora mwegelio yogo kinya na gutinye kemaliye kyo abwa sabateneri awechi factory cha zone 10 Waigo baikirana ha somo yogo wo kwana homo basararo imeye factory ya Kibirigo ase bunge ya West Mugirango ni gabalimi abo bwa tukiro kubolia gochia saba na siasa imeye county Nyamira banyare kwerusana ni korua soko leta siasa sekta ye kemeliye chae abwa sabalimi abo bateba buna siasa chimbe korua sabanto haba koligi boige birogo byoburayi nigo kigendete gusali echae yo sebo igo bakwanere igoro yo murubiri yogendete bokwena nukiratiri unenchereye mo yogo tango boibi bwechikiro korwa sechitundu bali Nege karokia baretramo abasubati abana abasae abasacha na wego na bali bakolemeremo na nene yeke mileke gicha kurwa sorogo ngoroiga bali nekirenga yo kwene kibunango babwaterani bale bonsi amo eri gukwana nelyo gelimo anene asamangana yoborai naki okoba umuntu uteneine boronga soborai kurunene senka yao utaraje isikase society naki amario gito arabega kwigwekana mwana omuna bono kurusi community abangina baito mbarenge kwigwekana Nigitambukiro korengana monegati yabo igabenyorera megirya yagabagendere ko bakogokera ginto bakibwekani ngasa matukama iganigo konye abande batirisiko ngabono batkonyera ko bakobwateranirwa ase emirubiri y'amagendero ime yorongorwa gusi abukare abagako
bakaboka iga barenge yani they were the ones bakokora ebintu ebibi barora nakina kuboka but nowadays tokora naki asingenje banjeranire through this program twarora naki 20 bit twachakire gutwara obora uyu nduchire na nonye gasomete onyorire ibintu mbire gabo gusichombe nchiro chingo konchiro okitichangero otoko mo encourage asome mugunda asimeke gitungo asimeke sukuma uchialia soke ibintu biri byamulete ichibese kose oje tamaite kukame ng'ombe kero tigakame msichana sikuje kwa bomiti ya kwambia mama sijui kukamua akona makuja yake huko na wewe useme ni sawa iyi ntora abasomi tomonya gusomia abana babake na kibako ligitibesa awati abafuisi ya to enlighten mono sana ngakito kujya gusomia abana egati abasana barabote baratuguma gegento batebire buna nigo bagendere ko bakwibokurwa samatuka magiga gento bono baganira barayiko bwateranya mu bunenchire ya muyo gukora egati emechande yu agendete kororekana ase chinsemo imeyero gongo rwiga rwagusi. So if abarayibale gwanja bato involve bato bolinga what is this we need elinde tonyole solution cha unemployment na bintu binde I think nabo tuchumutu atutatu ali issues cha unemployment na somurubiri yigabo igabasubati bali abake bakunyomugo cha sorongo rwagusi nigo benyorire amegerio ayuhara abakonye njira barachake chinga cyabona gukigendereria elio begendereria bukabanye na gukinya cyamate asenka omongina nabwaterutianene asobo support enkayaye find another support nesingima through ebikorwa yibya omweli oye nigo bonse aselibwa asegesa gukyomo gusi bagendere ko bakuborwa ko bamuneri ogirimo elio lirakonye orogongo rwagusi gukina arorenga ngaigali atari gukwana ngaigali atana ko usikanaro ebe kase community ya ekera muirenga ngaigali atana ko usikanaro anyako bagakorigere linga nchiraki aranyaro ko bagagosororo egere anyako banere gakoba involved eginko reporter getaseni kyo wanjete kyagatembe inche gongoro kwa Polycarp okara Emuno muliki cho Polycarp okara hasoroboti rumwanchumo oligere togosapo kwabira abo na bananchi bagosa hababwata ni bekemeligi chae koru hase semo ya nyensiongo abo banyora mwegelio igoro nechinjira barai pe bakomenya hanaba n'abananchi ase chiamate unechire moyo kubwaterana n'abantu bonsi asegesa ku naboigo kubuigwana na nelio gilimo asoboteneneri hega chabalemi bekemeligi chae asensemo ya nyensiongo abanyora mwegelio asekerenga gyo kokonya unenchereye moyo kwene kibunango sukabale bosio mageria yoni go banyora inseje kirenga kya awati awa voice alimi abaigani go bago kerana kolira buna kwechibale komenya sebinyoro elio kwigwatirani unenchereye mo yo kwegendereria aro etundubari ya NKP 72 ya mikai aiga neke wanda gitu kiechai kya kebirigo tea factory egasi yabeire gokorwa engiya sana neke gwandeke no twachakire tobore miga kero twarwete nyankoba efactory ye ya tokonyire sana ntonche nkumeti ne kemo ekiagara ntobwate policy makers be factory ntobwate management ye factory twanyorire nga ekegwanda gyeito kya kebirigo gyachakire gokorwa gosori wetera amangana atari gotwagacha inkingo kwanera bo of course a mistake na vera base kuganda gitu yake birigo omuntu onyororire amagoso naro kama iko mistake anakuta kwa management kupitia kichiamani kekitundubari toikaranse atebe ngake factory esaregete kwa Roberts Ondieki tundubari ya NKP 69 nchege ntonare go kwana samangana yo buremi litangani amasikani natakira so buremi asengencho emereme yeto kora yo buremi obwoito nigo bori ngeti gotokonya ntutweka abanyene buna baremi onyege gotoka ngakero kende buna bone factory yeto na begotoka sometimes na bonyo barantu bwate challenges ya se factory igeta kere ntutweka abaremi toisaranse egekogera imbo muremi mbwate echa nande nkororekana nga nindo muremi ase tundubari litangani goikana niche ngisaranse n'abaremi mbate ya magosa ara igare igana egento gya toitire ntu n'abaremi nekero konyora umuntu garokende nigaro mwana siasa na ndorete biasara bya siasa ase tundubari egiye tagweneretie gekogara njerate yo muntu korigichikura
arayicha ase tundubari acha gosoa goteba ng'echae takere akoruga onye gegotoka kero kende chiratiri cheto njibwate omochando onye nase amang'ana ye ogopima echae netakere ntutweka abanyene buna abaremi toisaranse totebe nyene abakarani ng'amagosa abeirana totagete ebinto ebirosiwa so tatiegera oboremi bwaito bororekane koba obuya. Ngorwa Peter Musongo Nyanja KP 66 number 48. Kero kende omonto nkorigia oboremi mbobwati usianende n'amang'ana ndasiasa intagete ekura tiganji jasa abaremi gose nji jasa wananchi mbasa bekura lakini timbasa kobatebia ebinto ebing'ao ng'egere nchikonyora chikura mutwari. nasorobotero monchumo ligeno togoswera haseriboli lieritiko ine nerubiya abalimi bekamiligie chai koigorera chiratiri chiabo nerubiya abalimi bekamiligie chai koigorera chiratiri chiabo sanga monenchi weterase namba yasimi ya 0716 1177 sanga monenchi birengeri bya weterase namba yasimi ya 0716 1177 gatembeti Facebook na boigo YouTube liboli lierituko inene rubuya balumi bekamiligie chae kogendera koigorera chiratiri chiabo unenjere ya muyogo kore oboibibwe chikiro anene hasi chitundu bali sanga munenche birengere byao wetera hasi namba ya 0716 1177 getembeti Facebook na boigo YouTube tonyoro muti mokomoke tukirana ingende gosome birengere byaga sinchira irendonge. Eduka ya Uhuru Superstores yego toke meyo muchobo songo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukali kurwa sete company au obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwa sete company au amajani kurwa sete company ya Keteba echumbya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa sete company ya MRM aywale ayechi size au nabego ni chirangi au nkonya bale Black Sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care bure obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange tutalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom boigo no tukutuka sakuru ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomuchobo songo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asamaria Tengorwa James Barale Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, Liego toka Limongoni, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Kitutu Masaba Technical College ya serikali, ejia kwa abana courses au chuo bundi, na ndabone gentege tangani ndatikura werene lingambi ya mono, asoko toa abana Woje College, na especially during the May intake, na ndabone ngo batangasira tulenga September intake ndoga ndrete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies azibakwigija Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering azibakwigija Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwigija bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering
ase ensemo ya computing and informatics ngwige libale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration. Ase ensemo ya electrical and electronic engineering ngwige libale electrical installation na wigo electrical engineering. Ase ensemo ya cosmetology ngwige libale hairdressing, wigo mbabwate fashion design ngwige libale food production yani cookery na wigo food and beverage production. Wigo mbabwate course ya driving kuchi asibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Abana bagosoese college ya Kitutu Masaba koye gubale government scholarship, koye gubale higher education loans egiye kubakonya amasomo abo na kwakana inyomba na ande koye gubale constituency bursaries. Kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana asoko baji bursary na ande neki constituency chinde kiri kitretana ne chonsi twaigwananire neki CPF funds baje baba support asoko baji bursaries yenda cyo muri ndabatebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera abakonye asama tukagoja byama asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi mibutras chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira. Karibu nainde umonchumo ligerelia go chaka sentunde ya kabere ye kyunga igo togo chaka moneli bole anena se tokobole hene rubiya habali mibeka maliye chae kwegolera chiratiri chiabo oyeli gokora obwibi bwechikiro ase chitundubali kendera gusangamo na inche gwetira sinamba yezimia 0716 1177 getembe TV Facebook na boigo YouTube na rego kore ku Moses Nyerusa korunyama ya hawataina bale mikogora chiratiri na sengencho yokoligia obwene bwabo yesigendera go sangamo na inche ebirangiro bya gwetira sinamba yezimia 0716 1177 getembe TV Facebook na boigo YouTube ningendere osome ebirangiri byao. Eskuru ya sekondari ya Naikuru hegotoka hime ya sub county ya Manga igoli tukulia lero yaligani hemurobeli bokwene kibuna nkurubale ogusegeta uche hasaba na bali ba kolektivija kukwana chingeke choni go barukubole go chia sekero mworokiwa kube kumbukina kwerenda chingeke chiga chiskuru chirobereki go chigo siekwa hase etamu ya kabere. He is one of our best schools in Nyamira County. Last year's examination, this school posted a mean score of 7.9. Now in terms of ranking, it was number 9 out of 191. Sio sawa? Can you clap for this school please? So Nyakuru is one of our best schools in the county and is doing very, very well. I want to encourage the current Form 4s to work extremely hard to ensure that the results are good. But we have taken care of these students under the guidance of our God, our living God. You know what happened this duration from May, April, up to recently, even 3 days ago. You've had schools have been burned down, and but our school we prayed. We asked the guidance from God. We invited guests like the one who preached today. They talked to these students. Until now, you are going with them when they are okay. They have no issues, but I know when they come home, you don't take care of them. Because when they come back, you find that they are blank. You are at home, but you don't know where your child is.
That is a serious mistake, and you've heard from our pastor that you have to ensure that your child is safe. Normally when you come here as a parent, there's a statement you make and we wonder, mwalimu wewe ndio utanisaidia tu, mimi nimeshindwa mbele ya mwanafunzi. You know, that is a statement that makes us frustrated, but because of the spirit that we are given by God, we are able to contain these boys and girls in terms of discipline. Emambia yeritiko lya lero ni gumuwakiri Samuel Nyamalia aikikine kya yaso muna chebina Patricia Nyaundi ikio hagoswera kigali cha matatu chiri chikobeka mulio gya manene ime na isiko ya Nairobi ikine kioge kiwa hase koti ya mirimani ime yomocho Nairobi ilikubolia koti koimokia lichiko asi kigali chiri chikobuna hogo chiko kugo kobeka mulio gi ayeta netie kerengo ukwanira nabaliki bamungana go Samuel yatebuna abana bake abagatune gati bali bakonyora hemechande yo ya muliogi asaboniki nekyo kirachi gotegererwa nabo igukona chucherike 20 enakiandu muchinyokane omwaka gocha all through without regard to the nature of passengers that come. Play loud music to the young, tender babies, to the old, to the sick. Right? You cannot even take a call. Kuboria koti nyare ko kugamba iguru ya amariogia ya matatu cha Nairobi chiko bekas chigari ene ni ongote banga mariogia yu ni gawa affect abantu ase kobo bya kwabo ende ni gawa affect afya yabo matatu chance pi chinyare kubetererwa chikotiga kubika marugia mangas chigari kubugia na kupekeri irine na sechi matatu nigakere mamincha ne katiba ite ya 2010 osaba high court nyare kubetereria attorney general nyare kubetereria National Transport and Safety Authority nyare kubetereria National Environmental Management Authority vanyare kubosia mechanism implementation mechanism ya kororanga amariogia ya akokoru na matatu anyare koera na twakora rere kine gyate rero ndike gocha konachwa chitariki 29 April 2027 Kagambera kanene hime yomucho Kisumu ni gogya bage gokomukumira umusacho yomugo kwa kobwatikana na momocho yokomoito mwanoye omurugio ye hamoni amate ya nabantu babere omwaka bw'ekirubere 2022 asensemo ya muhoro ni hime ye kaunti ya Kisumu muri Kituprani Nyakundi na roboti rwa senchira yobwikira Ekigambiro ekenene ime umuchio Kisumu nigo gya kumeire musacho yomo gukwa kubwatekana no kubwatwa na mamocho yokoita abantu bane gakona cha ekine kiomuna chebina Jo Omido ni gateba buna omukagiro yomo oyo ukorokwa Shem akukotieno nigo atogete na mamocho yogoita murugioye omwanoye amo ne amate yae abantu babere omwaka bw'ekiri 2022 asensemo ya muhoroni ime kaunti ya Kisumu. To death. On counts 2, 3 and 4, the accused Shem Akuku Otieno Alas Daddy is likewise sentenced to death on each of those counts. However, the execution of the sentences imposed on counts 2, 3 and 4 shall remain held in abeyance for as long as the sentence of death imposed on count 1 remains in force. Na kurwa ase kigambiro kia Mombasa nigo kia banyorire abantu batatu na mamocho yokumuita umunyabiasara Kasim Jiro umutienyi ugatatu umwaka bw'ekiri 2013 asensemo ya Langobaya ase kaunti ya Kilifi
Watatu abo Eliud Mandi, Makonde Rua, Buni amo Nangina Karisa nigo batuka na mamocho yo kumuita munyabiasara uyu abo ase gotebekana buna nigo bamongainete aru Nairobi na goika Kilifi abo ase bamotebetie buna nanyore ebiasara bye shilingi 1,23 abo ase atogete gaitire nigo bono abakagirwa abo barakumeru chitariki 15 cyomutienyi ogocha. And all the ingredients of the offense of murder were proved, and therefore I find that the 3 accused persons committed the offense of murder contrary to section 203 as read with 204 of the Penal Code, accordingly convicted, found guilty. We therefore don't have any reason at all for anybody to think of absconding. I therefore urge that you extend the bond to the date that you will give. I will not allow the application. I am going to cancel the bonds for accused 1 and accused 2 and also issue a warrant of arrest against accused 3. We have so far, it is almost a decade. He was killed on 8th of March 2018. We really appreciate judiciary, ingawa imechukua muda mrefu, familia kidogo wamepata restoration. Ginko ripoteri Getembe, Erietariane Brian Nyakundi. Pia mnumurikito Brian Nyakundi hasorobochuru. Munoche binase kiambero kia Kisumu Farali Hadhiambo niga habwatukire abantu 5 abo babegete byara asoko kagerwa kubatiraniwa asobosagane obo bwabetu bakanekiwa hase kanisa ya St. Stephen Cathedral hime ya Kisumu cyo kibere cyetire hekero omo senator Nairobi Edwin Sifuna amono mu governor we county ya Siaya Misorengo baringa se kanisa yo asabono babete bosagane bogo koleka no muri kitupurani Nyakunde oigo na twaliganiro botirwa senchira yoboikirano. Abantu 5 au babege tubyara ase gusagana abantu ase kanisa St. Stephen's me county ya Kisumu nigo babwato kwali tukulia lero nekegambero kyatuguterare ogosaba kugenderera ko basiekera bakagirwa abo ase egesibo omuna chebina ase ekigambere kyo Valerie Adhiambo nigo achika buna abantu abo tibabwatwa nainde abo ase abaga gosieka e file y'abantu abo. The matter was coming up before me today only for the purposes of confirming the outcome of the investigations. The prosecution has confirmed investigations are complete and prayed that this file be closed. This was not opposed, and as such I proceed to make an order closing the miscellaneous file hearing. A second application to continue holding the respondents in the cells pending plea taking was withdrawn, and as such I will not dwell on the same. I will not dwell on it. And order that the respondents be released immediately. This file having been closed unless lawfully held in other matters, save from this one. Lastly, on the application to the arrest of respondents on any further charges, those are not orders to be issued in this particular file hearing, and I will not make. The application can be made in appropriate forum. As such, this file is hereby closed. Your Honor, may God bless you for this wisdom. Asante sana. Ukuwa na maega yekine kiokoera ni gaba wakili wa bantabu 5 James Orengo Babuino amona Faith Adhiambo nigo bagania abanyanyimbo kobeka byara abantu nyene ubakorete obosagani obubo irerete ugosira kwa magima y'abantu babiri. We call upon the police to arrest the true perpetrators of the crime that happened when we were at the church. And they should be made to answer. And we will not rest until they become accountable to the violence that was meted to the congregants at the church. Our court should not be used as a means of frustrating Kenyans into the criminal justice system. We have seen people lose their right to liberty because of lack of representation. And that is why we are here in good number to represent these innocent Kenyans, because if they did not have voices to speak for themselves, to speak for them, they would have ended up for longer time in court. We are urging our courts to bring back the kind of independence and accountability
that courts were known for. Inko ripoteri Getembe rietariane Brian Nyakundi. Mohona chibino munene Martha Koome ni garuru kubolia gochia sikiombe kyo bachorine chimbebe IBC. Amohona wabatani bande kwene kibunanko beka balemero limikirano yo kwaligani. Asobachori hobone nubu mwaka wechirubire mirongevere neitano nebere. Ukwana ime ya Mombasa. Koome ni gateruna kero muntu na wense kubwatiri chiko. Asogo chikwene kibuno mwalembe kwene kigure asobachori obo. All the processes that are in place, the individuals and institutions to have their capacity built, to have upskilling, and even the Law Society of Kenya, one of our sub-themes in the annual conference we'll be having next month is on election preparedness, because we want all professionals to be able to play their actual role to ensure free and fair and verifiable elections. As we look ahead to the 2027 general elections, the National Council on the Administration of Justice must continue early preparations. Election preparedness extends beyond electoral management. It encompasses the readiness of the entire justice sector to uphold constitutionalism, the rule of law, to protect the rights, especially of the vulnerable, to manage disputes efficiently, and preserve public confidence in the rule of law. I encourage the NCAJ Election Preparedness Committee to continue providing leadership in facilitating coordinated planning among all our justice sector. Oko boliwani go kwaruru gocha sekiombe kia NCIC kugwatirana na serikali ya soko ne kibunege tambukirege tindikwe mukikere gochi asaba na siasa wali bagandete kubwatuka chinkwane cyo kiraba ise koleta liberera chinga kichigensi ya Kenya egendete kwirubiri hasoba chori bonene bu mwaka wechirubire 2025 chinga kecho nigo kuboliwa kwaruru gochi asaba sa kwene kibunangwe tanga bale hotumekwa na wanasiasa. I would like to see NCIC wanakuwa ahead of issues like that. Hatufai kwamba sisi ndo tunawaambia hizi vitu. Wao pia wako na TV, wao pia wako na runinga, wanaona kila kitu. We want to see them executing cases. We want to see a strong, independent and just NCIC. Isiwe mwananchi wa kawaida bodaboda mtu wa tuktuk akisema kitu kibaya anapelekwa ndani. Viongozi wakisema vitu vibaya unaona wamenyamaza. Eti wameogopa. We want to see independent NCIC for the sake of peace going into election next year. Hatutaki nchi yetu ambao tumeifaitia kupitia 2010 constitution kwamba tunaenda katika anarchy, state of anarchy. Kwa hivyo mimi ningependa kusihi viongozi wetu, especially the president, the security docket, kuhakikisha kwamba we protect and we give respect na ile trust kwa security docket yetu, kuhakikisha kwamba we restore order. Napenda kutoa wito kwa vijana. Tunajua kwamba kuna hulka ya vijana kutumika sana wakati wa siasa katika kutumika kama gunism. Huu sio muda ambao viongozi ama vijana wanakubali kutumika kwenda kufanya shughuli kwa niaba ya viongozi wa mambo ya kisiasa. Tunahimiza ya kwamba muraibike magia DCP oyubo igorengo mokonyi bo muraibense Rigathi Gachagua nigo haikirana ime ye kaunti ya Meru bunenchire ye moyo kenda kwe ya Kerekoko ukona chinga kyomerana na bamenyi be kaunti yo Gachagua nigo haira chinga kicho na komocho bokaribwe serikali rabisinse yoboraiba yo muraibense Muskewira Ruto soko tekerani obo koribya gochia mwananchi. Mimi nakwambia Kasongo, wewe umegusa live wire. Ile damu imemwagika hapa Igembe North ndio itapeleka wewe nyumbani. Umemwaga damu ya Waigembe. Ng'ombe zao zimeibiwa, wamama wameuawa, wazee wameuawa. Kila mtu hapa anakaa na uoga na unajifanya ati wewe ni president ya Kenya. Wewe ni president ya saa ngapi? Akwende. Tulikubaliana nawe hapa, mimi nilikuleta hapa. Ukaahidi watu ya Igembe ya kwamba utaimarisha biashara ya miraa. Ukafika pale ukatogeuka. Hiyo biashara ni yako sasa. Mkiwa na Aden Duale mnaumiza wakulima wa miraa. Kazi yako ni uongo. Ulikuja hapa ukaahidi barabara. Kuna barabara amejenga? Ukasema utaweka stima. Kuna stima wameweka?
ukasema utaweka maji, kuna maji ameweka? Ni muongo si muongo? Aende nyumbani asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Barabara hawaulizi, maji hawaulizi. Sisi tumeamua kama watu ya Mlima Kenya tunafagia watu ya Kasongo wote waende nyumbani. Abaranchi korwa sorongo rwa Mount Kenya ni gobeso kirena kuikiri chinkwana chumu waziri wochenu Aden Duale kubatikana ne chinkwana chiabaga kubatuka bwango iga hechio chero kana gochecheri hegesa ku kiaba nanchi warongo rwa Mount Kenya ukwana chinkege cho ni gaba muboliri gwetie meremo aso kubatuka chinkwana echo. We need your resignation kama CS wa health. Hatuwezi kuwa tunaongozwa na serikali ambayo inaleta mambo ya chuki katika makabila mengine. Kwa hivyo sisi kutoka siku ya leo tunakupatia ultimatum ya wiki moja. Kama utaweza kujiuzulu wewe Duale, kama utaweza kujiuzulu, tutakuja hapo na tuandamane mpaka utoke. Statement today is not to advance any political agenda or target any individual, but rather it calls for all leaders across the government, political party, civil societies, and every sector to exercise restraint and choose their word carefully and uphold the values that unite us as a nation. For the sake of the youth, CS Aden Duale must resign, as he has failed to model the integrity and unity that young Kenyans aspiring to be cabinet secretaries like me one day must uphold. You cannot insult Kenyans today and expect to mentor the youth leaders of tomorrow. In 48 hours, the President of the Republic of Kenya need to fire him as soon as by yesterday. And the failure to that also, because for the last 3-4 days I've been consulting the ancestors. I have gone to Mount Kenya to plead with the ancestors. If nothing shall be done, if no action shall be done by the powers that be, we are going to mobilize our people to actually get into a hunger strike. Na we kiraka bomonchumu ligera nongo ikiromweri wa mangana majia haje kionga chinsebere kolenda chikoraga chinsenya ningira nkumanya senchira yobo ikirano kolenda selibo lili tsikira lero nigo lyalenge hine nchira ki gosenero bija habaremi bekamaliye chae kogendera koigolera chira tiri chiabo nero bija habaremi bekamaliye chae bagenda koigolera chira tiri chiabo kunenchira moyo gukora hobo ibi bwechikiro ase chitundu bali naraiga hokoro kunere Gideon hoinga korwanya bitunu tiga habaremi begolere chikiro chiabo chikarani nigo chigendete koba engai oyakoro kunere Jackson Musigisi koruga shuba gwode kora chiratiri talirira lyo banyora lichibu agotabuna hege kondo nkelikeli asomote igoro oyo hakoro kunere atena Hero Getembe TV abaremi abune chinga kibasaretie kwekorera chira chikiro ikiagera habakarani mbamanyete buna bagochibunga hoyuncho sivati moremu korwa wogia kumo nyauno yo nere hakorokua hanswali YouTube Getembe TV hakorokunere monyancharonade agotena hobo ibwe chae kambwere gose nere neliboli abwatukirabo onera hakorokuche nifanyera korugali hapa iri Nairobi agotebuna echuni chingakia bali mya basaleti ekiagera abakarani mbamaitebuna abagakora lietaria nensaira sinyakunde hasense moyimenyerelyo ni galenge Wilson Makoli agachi kamera ni galenge Wilfred Matundura ayone kichibicha na moligo chira senchira yo boikirano ni galenge DJ Arsenago sabire otwaro boligerelia urubia Magaka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana mazi ninjo bangina ninjo amangana nara chandita bantu binyura abwo itagwetaye mariogia kumaikoriria nya kwara kumaragi mabwatu matabeka nintanganga na musia tebeteko mariogia bichaikoriria nya kwara kumaragi mabwatu matabeka nintanganga moroja matabeka ni aya ese maragi abwatu kona koragi bingana aria matabeka ni sinjira ni chikonyorana abarogi no bale abaibi abagenki abaiti bono bano bako no korenga na abwesa matabeka ni aye na mangana mabe
amangana amabon kwa makonyorgo kono gwakania amangana nga getwanyora nga twando uchimatabu nga twanyore gekerigo yondogero ucheme chakage matabu ngori ngemburi yanyare bono nga byo chietu kuchia umate uchime kobokobo ma araria eresa bano una yibe tu emburi iyo tumanyiti aibono maragi mabwatu matabeka nintanganga watanganga gotebanga akinga ne yare bono togusinywa tokumanye gento uchigokoraki ogukwanira Bagaka ninjo etembe, ninjo dorome, manana mazi, bagina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yego tokemeyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'engano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumburira ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomo chobosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.